Та жігіттер, ассаламу алейкум. Ат сүйүүчүлөрү, улакчылар, палвандар. Кайырлы ат сатылат. Ат сатылат. Адрес башынан айтып кетейин. Жалал Абад область, Жалал Абад шаарынын үстүндө кайсы айылга келдик ака? Тайгыраев айылга келдик, э? Ошондой болгон көрктүү атты сатууга койдук. Жашы канча эле ака? Жашы жазга 2 асы болот. Жазга 2 асы болот, э? Нелери бар, нелери жок аттын? Аттын улагы бар. Улагы бар, э? Улагына гарантия. Гарантия. Ага. Үйүргө? Үйүрү бар. Үйүрү бар, э? Ага. Канча жыл жүрдү үйүрдө? Үйүрдө 1 жыл коюлган. Канча беги? Ошол 15 жыл. 15-20 беге бир коюлду. Бул бою канча чыгып калат бою? Бою 1.60, 1.55тин тегереги. 1.60ка да илешпей ушундай болуп калат экен да. 1.60ка илешпей калат экен. Бул ата тегинен кабар барбы бунун? Ата тегем ачөрөнүнөн Дакан деген асыл тукум жылкылар болгон. Ага. Ошонун уруктарынан. Ага. Мунун мындай өтө чоң болбойт булар. Өзү ата тегинен, а? Ооба, ата тегинен. Өтө чоң болбойт, бирок курч болот. Жүрөктүү ушундай улакка жарабаган Дакан аз болгон да. Негизи башта баары эле улакка жараган. Баары эле асыл тукум жылкы. Улактын аттары болгон, а? Ооба. Ага. Азыр эми ошо штабта кандай азыр? Канча жем жеп, не кылып кандай болуп турат? Азыр жемди 2 эмес 3 килограммдан арпа жейт. Ага. Бир маал эле. Бир маал эле? Шу үстүнө палван чабып жүрөт дейт, э? Ооба. О, палван ака озу кандай экен аттын? Озу жумшак. Жумшак. Бели кандай бели? Бели жакшы. Туяка ону такага кандай? Такага туруштары Такага туруп бериши. жоош, э? Балдар кармай берет. Ага, жаш балдар кармай берет дейт. Өзүм бала чака кармап кадимкидей эле айланып жүрөбүз. Ага. Азыр мына Үйлөрү жок, жаман бейилдери. жаман бейлдери жок, жакшы бар, э? Баары жакшы. Азыр мынакта бу айылдагы балдар тренировка кылып аткан экен улакка. Азыраак ат экен. Ал ушул жерде бир топ кылып салып көрөйлү азыр. Азыраак болсо дагы. Оранга чейин кара. 1-2 кеттик. Хоп. Тамна жигиттер. Басканы майкаган мына. Өтө курч экен бу. Азыр мына жер ылайыраак жерде коёр атабыз. Катуу жер жок болот. Азыр скоростун дагы өзүңөргө көрсөтөм, буйруса. Бисмиллахиррахманиррахим. Ай, жаныбар. Айдат. Ат азыраак болду. Улак немени кармаганга азыр. Кара шапка агамды эстип неме кылып турабыз, көзгө келип турабыз. Бери. Айланып келип кое салып. Ийилбей туралы, ийилбей кел алып бергиле, палвандар. Кел алып бергиле. Жаныбарына. Нарактан кирип берактан чыгып атат. Буруп кара салың, буруп кара салың. Герадан тарта элесе кайрылы. Неде айылдагы тренировка болуп атат, уруп кетти кайрылы улакты. Гела болуп эле. Ушундай болгон жакшы ат жигиттер. Калоочулар бир нагы бир күлүктүгүн бир нары бери буруп коюңдар камчылап. Өзү камчынын эле кереги жок экен бу жаныбарга. Мына көрүп атасыңар. Бери кой бериң. Ай жаныбарына. Камчынын кереги жок. Камчынын кереги жок, э? Кандай кереги жок. Эми анча-мынчада керек болот деп. Şu toптун içinde ançamca. Ооба. Toplun içinde tak. Буга камчынын кереги жок. Камчы койгон үчүн. Катыраак. Эми азыр берде ат жука болуп атат. Катыраак салсаң 1,5 майып кылып коесуң деп каты салып атабыз. Бул өзү чоң улактарга чабыла турган ат. Эми жерде тренировка үчүн келип чабып жүрөбүз. At turup kalmasın da. Turup kalmasın ошо неме болуп. Бук болуп kalmasın da. Булугуп бук болуп, чыңырып неме болуп атат. Ошого бастырып келдик эле тренировка кылып.
Бул улактарга маана каты салып, жаш балдар бар. Ошого үйрөнүп аткан. ооба, үйрөтүп. Ооба. Salın girip salın. Salın top turganda salın. Topka salın top turganda. Karakayda hazır. Top. Çuka top oldu hatta o. Kalın top olganda. Salın. Tütüp koşar zatlar jönle. Can baştan ele. Oo şakara şapkan baka durmadı. Hayvan yek oldu. Oldu bir ayladır koyun oldu. Hem bu şerdeki hayırlığı balların trenirovkası. Zerikkende bir çıkıp maşıkıp durganга. Жерге түстің. Oldu attı gördük hem attı. Basın aytaylayım basın. Basın kaçta da otağız? Басым. Айтылғанға 250 000 сұрап отыр. 250 000 сұрап отağız ha? 250 000'den түшіп береміз бірақ. Құда қаласа. Түшіп береміз ha? Серьезный адам келсе, сөйлесеміз. Ала тұрған, сынығы қардал келсе? Сынығы қардал келсе. Сөйлесеміз ha? Ооба. Bir nar beri bұрып қойың бір. Мына жануар. 250 000 кемі бар дейді. Шында olған құрч, жақшы аттың басы 250 000-ге қойылды. Туғандар. Ha? Күзге чейін қармап алғанда ғой 500 болады деле. Күзге чейін қармап алғанда 500 000 болады дейді мына. Күзге чейін қармағанға шарт болбайды дейді. Туғандар шындай болған өспірім сатылады. Күзге бұшты екен. Күзге бұшты Дакан ұруғынан. Басы 150 000 сом екен. Кемі бар. Ұруғы Дакан. Қалған суреттеріндағы жақшылап көрсеңер болады. 150 000 кемі бар. Шул көрсетілген номерлерге қайрылып, тағы басын сөйлесеңер болады.